فكره دسبيكي اقول فردر كافي فكره نتوا ديمقراط، فكره عصرانيه ديمقراطي. عايشيني بو يعني تقريبا 6 سال بهفر عايشيني. هرێما مەزۆبەتامیا یەک ji kevîntirîn herêmên cîhanê ye ku tê de şarastanî lê derketine. Di hemû serdaman de cihê cîherîngiya etnîkî û çandiyê mezin bûye. Li vir komên etnîkiyên herî navdar ên ku li Mezopotamyayê dijîn weke Asûr, Babil, Kildan, Faris, Mîtanî û her wekî din. Pirengiya etnîkî ya li Mezopotamyayê ji ber çend sedemên xwezayî, erdingarî û aborî ye. Ku di dirêjahiya dîrokê de her wiha ji ber erdengariya wê stratejîk gel xwe li Mezopotamyayê bi cih dikirin. Îro jî gelê herî navdar ên ku li Mezopotamyayê dimînin gelê Kurd û Ereb in. Têkiliyên di navbera Ereb û Kurdan de kevnin. Gelek caran bi hev re bûne yek û li dijî dagirkeriye şerkirine û destan nivîsandine. Mînakên wê Salaheddîn el-Eyyûbî û azadkirina Qudsê, şoreşên li dijî dagirkeriya Osmanî, Fransa û Brîtanyayê. Di şoreşa mezin a Sûriyayê 1925 de ku Sultan Paşa el-Atreş serkêşiya wê dikir, Kurdan li kêleka Ereban roleke sereke lîstin. Di hindirê Sûrî de wextê ku Fransa hat derbasî vê mantiqê bû, milletê Kurd xwenêzîkî Ereba kir, xwenêzîkî civaka Ereb a got vê dekê dikir. Di 1927 heta 1936 muahedatê got çêbûn, tim û tim Kurd beşê ê got xwestin yekîtiya Sûrî tevî bigir dest. Ne birengekî xwebaşqe bike yan jî wekî ew têxwanekirin û Kurd daîman dixwazin xwe başqe bikin, dixwazin dewletekî serbixwe çê bikin. Tiştekî wilo tune ye. Heta fikrê Dawîd jî ê got derketin, ev fikir, ev hareke, ev tevgerê got derketin, tim û tim til Kurda dinere. Kurda daîman xwe di hindirê wa welata dîtiye. Menî di dîroka kem de mînakê gotbînê Kurd û Ereb bûnî yek mînakê gelekî pirin. Ne tenê Kurd û Ereb. Kurd û milletê mantiqê tev bûne yekin. Me got çaldîran û merjda bi qorî daniyê û melaz girdê de bi sedê cara ev millet bûnî yek. Wekî de mesela wextê bi silmantiyê de. Bi silmantiyê de ê got herî bêtir bi Erebar sekinî, bi milletê Ereb û bi silmantiyê bi şekil am sekinî dîsî Kurd bûn. Ji destpêka got ev meselê bi silmantiyê derketî heta roja me îro tivegere, tim û tim navdarê ê got bi Erebar sekinîne dîsî Kurd ê navana. العلاقات العربية الكردية حقيقة علاقات ما هي جديدة ولا هي مستوردة عبر حتى من القرن الماضي إلى يومنا هذا، من أيام ما كانت سوريا محتلة، من أيام الانتداب الفرنسي أو الاحتلال الفرنسي، كانت هناك مجموعة حقيقة وطنية ما كانت تسمى لا عربية ولا كردية، كانت تسمى المجموعة الوطنية، منها وجهاء تلك المرحلة أو شيوخ تلك المرحلة وأغوات مثل الشيخ جميل باشا المسلط، الشيخ الآغا سعيد الدقوري، أيضا الشيخ إدهام الهادي. هاي كلها كانت قبائل حقيقة وطنيتها كانت تجبرها تكون المقاومة بوجه الاحتلال الفرنسي، تسمى آنذاك الكتلة الوطنية ضد المحتل طبعا، وأسماء كثيرة لا يحضرني منها الكثير، لكن نقول بالنسبة للروابط حقيقة العربية الكردية هي روابط تاريخية، هي روابط أصبحت آنذاك من ذلك التاريخ لليوم هي روابط أساسية.
وجواك منطقه شي قشي كاره خلاص بك. مجلس أخوة الشعوب وصار الذاتية في العمل المؤسساتي، في حقوق للناس، مراجعة مؤسسات، تنظيم حياة اجتماع. اف مثال جلكي برن روجا ايرو ام بين سر زمان اجا دو روجا ايرو ده اف فكر وفلسفه ايرو بود منطقه تي مشاندن شخو دو تدارد اف فلسفه نهاتي مشاندن اف فكر نهاتي مشاندن فكره دسبيكي اقول وردر كيفي فكره نتوا ديمقراط فكره عصرانيه ديمقراطي ايرو د باكور روجلات سوريا دي باكور روجلات سوريا دي لفيدكي ملتي منطقه تاف دندري ريفابريا خسر دجفن تاغو مثلا تي ناس كرنجي ريفابريا خير خسر كيچي كري فكره كي نرين كين شو اف نرين هاتن خاني كرن لي اف ملتانا بهفرجيان دكن دي منطقه دي بيغو بسغريك نافانا دركبه تنظان مثلا كي ريفابريت كي كرد به عرب به سوريان به ارمن به آشور به لاز به چرکس به کی به برا بس برا انسان کی زانه به کار به رهبری بکی جبو ویجی گره که افتش دین ناس کرن د دیرو کې ده رژیما بعضی هلوشیای کوزیده تری هفته سالی به ذهنیت و سیاست یک نتو یک باوری بسر گل سوریه دابو فرض کرن و گل دنیا سوریه جمافی وان دابو دور خستن ایروژی بهاتنا ده سلاطانو یال شامه هیوین گل سوریه اوه که مافی وان جعالی اتنیکی اولی چاندی وره پاراستن لی حتی روژا ایرو ده سلاطانو یال شامه به اسلام رادیکال تفدگره باوری و گل سوریه نای پاراستن به تایبت لهری منبر آوه که گل علوی راستی کم کجیان تین و به اشکره کرنا رشنویسا دستوران نویا سوریه رنگی نتو پرستی اسلام رادیکال زیده در هاتیا خویا کرن. شود مسئله پروژه گوته مشاندل باکور روجلات سوریا پروژه کی گلکی الپیشی و پروژه نتوا دموکراته و حکومتها هاتی شامع حکومته کی اولدار حکومته کی به سر و قوت و هیزی ایگو دین دده پیش اف لهفدو ناکه ام دخوازن دهندره و مرحله دی یان دهندره و دمل پیش همه ام جواکا سوری گشی نزیکی و فکری بکن و دهندره و ده فکر هاتی بلاف کرن مثلا انا تو لآلی سویدا و در عوام بگره لویده که فکر هاتی بلاف کرن فکر نتوا دموکرات فکر عصرانیات ديمقراطي البيش كتي لآلی ساحل دیسه
اف پیشکتنک هیل و دکی وش خو د هندری منطقه مده اف گاوی گلکی مزن هاتن آویتن تنه هندری منطقه که اوانا مانه اوانا نکارن بوی استوبی بوی بازی کاربن مثلا سوریا پیشروجی وکی دیروکک نهج سوری دینن یعنی جی کاربن پروژه نهج بو سوری دینن و سوری پیش بخن بوی عقلی بوی منطقی نممکن سوری بیل پیش خسن ام بیجن چه ام بیجن گرک ام وگرن فلسفه وفكرنه ام وگرن اف بروجانه اگو تيمشاندن براتيا قلا اگو منطقه هي وملتي منطقيه حاضرين بوفيا. باسبوع زمان تشكلت لجنه ولجنه من نوع واحد، احنا كعرب مو راضيين على هذه اللجنه، حتى في من ممثلينهم موجودين ايضا من اقربائنا، لكن كنا نتمنى يكون التوسع اعطاء ظل حقوق، لا نركز على التسميات. يعني إذا تسمت الجمهورية العربية السورية يعني هذا لا يعني أنه إمحاء حق الكرد وحق العرب، هذه نقطة نركز عليها، نركز على التعايش المشترك بكل من ينال. لیل باکور و رجلات سوریه کو ازمونا زیدتری 13 سالان هیا گلی کو خو سپارت فلسفه نتوا دموکراتیک فلسفه کو پرنگی لسوریه جتنبونه د پاریزه د همو قادن جیانه ده همو پیکاته اول او باورین لهرم بهوره برنگه کی آشتیانه نونرتیا مدرنیته نتوا دموکراتیک دکن لدیجی ایریشن داگر کریه و تبلهوین کو دخوازن ده هرم ده درخینن پیش و هروها لدیجی همو جوره قرکرن همو گل بهوره دبن سیوان المولى غزايا مالي حلالة خاتوني والسوق دارم ليالي والسوق دارم خاتوني والسوق دارم عمي